Oke, miring ya. Oh, oke. Boom. Bos, miring. Yup, jos. Oke. Siap. Akur. Miring. Miring ya. SE21. Iya, hitungan banyak. Wah, miring ya. Oh, bukan, bosku. Terasi mas, bosku. Iya. Miring, bosku. Terasi mas. SE21 nih. Iya, miring. Simpang rambutan. Miring. Iya. Jos. Tapi
Putra Pelangi teman-teman. Ini dia. Oh, bilapannya Putra nih bosku. Aduh, kacau kita nih. Oke, siap. Makmur. Bintang Utara bosku. Bos, miring. Yup, jos. Ini bos Halmahera nih bosku. Membawa paket di atasnya. Sangat banyak sekali nih bosku. Waduh, miringnya bosku. Aduh, naik ya. PH Garcia bosku, 1526. Menuju ke Jambi nih bosku. Oke, siap bosku. Om. Baru tiba jam 7.52 bosku. Ajar bosku menuju ke Dumai. Gagah, cantik, punya orang Pekanbaru. Cas. Iya, cantik. Arjuna baru saja diberikan kepada kami boneka Doraemon. Thank you bang. Alah, dapat uang beda dong. Bus PMS Bodi Laksana Legasi. Just juga nih bosku. Oke, miring kali nih. Parahnya. Keren. Freedom. Jos. Aduh. Bus rapi nih teman-teman. Oke.
Okey, miringnya Om. Jos. Jambi ni bosku. Putra Pelangi bosku. Putra Pelangi berkata. .1526. Yang depan lagi ada bus Halmahera bosku.